Osofo Mamenda was say what Japanese so abrinia a debiarano obeshe the King Television mamma kwamrat na strong kwebusia and the panyachi and the nature say toy and you must so yendo body and I say esani ye ni na doya ode adoye enedie na ebusuamre no asosem do repefuto na paso no me de beda wo na so hu de e trend e wo yema yimu na ene story no ya papa bi ene ne ba enye ne ba nkasa na so no wafa ne se ba oba no so afa ne se papa preko pe sanse odi ne ho adanse pa efa de kire ne papa nkasa ema o papa ka che ne so ene na onfa ne ntanete na ba ma bia obenya no so oye na so ye papa na o se fatana otumi de ne ba no ema wade na ekoba so ba no ekohia ba ma na o ka che ne papa ya wakwakwota ne nchen ena o ka che ne so sa de ne onko di na wotu no onko study ba ma no se eno na opa na ombra enye de obepene so de ama na pani pa na oba no ye Pentecost ni na oja Pentecost no eko asoye efe no Grace Power Ministry osofo pon ye Pastor Peter na ekoba say woni be mai eware ye na be ma no won kwa asoreda nti na na modo a odedo na yire ni nti no one ne yire ni nyina eye adwenkro so mo besom ewo asore kromu na omukọ efuo mu na Pastor Peter yi etwo mo hodum say edan otim safo ano ayera nti no mpese eye China fo do yi bi nti no mpese ko akobu ani a ebe kwa akoye say ase niwra no de akasakasa na say tutu eba betoto omumie no muntem ni say ntanka bre yi ye sister ni kunu no ombon panocho ombomodia no omboro no 400 cedis na eche no dia manti no papa no ene ne koye papa no ene ne ko no na ne manso ka ne ho na omkoye ne bag mo okoyi ska no de ma no ina oyi ska no we ma no chese omko efuo ne emu a ebiowa ne sa na ekoba sasa de baba akono ne ho fa nti no pastor ne ka se o ene na wodi ni kofio na wakwa akoma no edru anumte ene na chese wo mo enko efum no nkotwa na edwuma so nti no on de adwum fine wan fa adwum boni bi esa so nim se pastor de wo jiwudi ntiranya ade a bibi boni bia ebokoso nanso na ebusua na ninda na wo kwansini mu no na ye frɛ of pastor no frɛ ye nua ba mai bisa ne se na nkwada na ba bedru na wose nkwala no mbedru ye ne so mkodru fie no asema mkohu ni sa se pon no ye bie na sika baga wodi oyi sika de free mu de ma pastor sa bag ni mu ano ye wia 250 million e de free mu sika wode kwakototo efie hu enjoma omu ewia de free mu ni se nti no mo frɛ pastor ne ba se pastor de asie ni no ka chen so one day won hu sika bia ye na honom no na ubehu pastor oye nyankoma de we dem intibida pastor na akofa kohwia pa ene na wode nam kwanso no wode boho no wakana okan se lugusu nyankoma de na ade no wode boho pastor oye nyankoma de efa tuo ni etu abanyina ra intino ekoba se oka kire ye brand se o onya ntopasa ade be chi no na osika no wehu nti ebreda akra wonna onim se kakra bia no wakwa abota kwa se bia nipa na adwan sesama ana se enyankomade ne ye no aka no ama wo diskana ba beja na nyankomade ayanfa bible anye na emom kosua ene etuo ene de ye nyankomade na so adeche ye no ye bra no wehu sika no nti na chese twa se oko na yesi akọ na afe no oko penisika back nti oko no na pastor no friend so ombra ne sika no mehu omukoduru onu ma kwantentete omutwa ye no pastor yi wan feske yamba we chese se sika no muhu ne wahe na ofre ye bisa so ye hwe sika ne ma ye hu sika no na asembe ni nti onpo do oja ho na okoi so no okwa akohwehwe ne sika ne kira kwa nti no ne ba owo school mu ebe afi no ka yo bisa papa se papa
scan still na hu ya na no si there bi me hu ya no sa na so you osofo Peter afra me say scan no aba bedi no ho na wa wasem be na ebusua aba wasem eska ye hu o si aba ye ba ye hwehwe ye hu scan afedie wa afra ne ba say scan na aba bedi ho we enante na ekobisa ye nua ba no say asam na esi no esi san eba ne san ina wo mususu say pastor no ana akwakofa 250 million no na busa mama yankwane nkotie nsem bia odi tu dwa edika de makan ehun ti dia na chese sofo na afa pa cho no a wo sofo baniu ukuru jawachi wase bejina yire chi ye na me wo sofo baniu na na fai ukwesi akwa o ma cho se na na fai mpa cho a se edem bonse ma esi akwa ba kede wadini wo sofo na fai mpa cho a yaka se mpa cho de amami hu se eye no ane se nipa no wuni hwe wa ye wade ma bia kora wu se wa ye wade awie ye hu hwe na asane kɔ se kwa asane kɔ se kwa kopa nye si akwa se kwa momo hu se kwa Pasa si akwa se kwa ohu general crew se kwa na wa akwa koduru a wosan friend say wa hu onua kro first ka ne wonsan mbra kwa tintin si se kwa wa nada na bai se no wadu se kwa wi ada na bai se wo so hu scan de se wo hu scan ntia so obai no obai na chese no yem na hyehye no scan de wo hu wa hu scan wa hu hwe na sofu tututo no so yere etu to yere Pacho mi ade bi tuo na oto no o se wotutuo de bet mi fa mani ba hu se tu aboba na se we bia de mi hu de musika na ya wotutuo anamumu ye nkosia nkwa o se ye nkwa tutuo tuo na ye koto no ye nhye danger ere ade atare kokko pieto nso kokko bibia ko ani o mu je pieto kokko nti uni pieto kokko abepe pieto kokko uye so na enyi no so aye no ko na ba bia ye ko send e dai no to obi to ye be dai na ho de am hu se ma ne dai o ye ti ne aye dai na ne be hu o de bi me ana o de bi e ma ne na ma mi nyini ende ma ne na obe ni good obi be ye share ne dia be wi asi into echi no ekobai sante na esanso eto question edema yenua no yenua ba ne ye papa no ebiso omo se na 400 cedis no echiri no ska no omunya bi se omudu bedidi ana se hwa antena no ensikura mo se hwan 35 cedis kra mpo a egu impanative kra ne nyina ya skwanda ne nyina na cha se 10% so kra yenja ama no ebusua ne se ntante aka kire yenua ba se ne na ombomode a no nto osofu nkra na de owoka no on kanchira na afensu no oyenkotie nenum asem sofo so chia na ka chenso no na area papa mpacho mi a oba fromi na na me kasai mpacho sika na obeji bi no se sika na ne waira na me gini ni se wonsama a okan no kire se wa no first sika no nti fabra na saade na esi ye no ama pressure kura ma nyensa ma na asai okunu no abusu afo nyina so afese kala ko baba ayi ni mi su se enye bibi kura nka obetima aso me hwen na wa paja nti se ba bia obi a mpacho ba bia sika ne ya bia mpacho fabra nyamini ba Petro hello yamwa mama hello ye penin ne da diewe ya enya sa pressure no so for Peter oti de oka
Upese mi wu sa sika we ho de a na busiafo nyina be se me ne ma fa sika no of on fa ba bia ma bi nsi sada enti mi ma brabo mo oba enti asa sika na ayira no nsro ba bia wo bia mpa chaw mi bu nkotodwe mpa chaw fa sika ne bre embusu emra so se yakwane ekotie afa foforo no so enum asem de ebo nuku edu no osofo a yesusu se wakwa akowia sika 250 million every national ba edemu after say wakwa akobo bisia 400 cedis no na ebusua osi yakwane ekotie na asem no se kwadu ade bo no no kre anase nyo de kre esan se asem ni si echi no osofo wafa bible anya nyankoma de na emom nukosua na etuo ni etu aboba na ode koye nyankoma de busua ma yekotie ono so the side of the story na fe yehu se ne yebejaje asem no esi afa sofo yetio ma mi shira pa eno kreme ka se minim Philomena na ma bra me nyankopon ma me yesom no minim Philomena minim be ma one ne tie Yehono mo ba asore me ko mo ho ana me ko sra wo mo na me safu akoyira be se na mba be bo mo ana me be fi na musika ayira disana tede ma fesika okay mati mami mpacho osisika no eyese 25,000 Ghana cedis skadada 250 million coins nso kura saka ho yesa ni nyina se da no mu nidi obusa 35 ye dia 35 cedis ana 3.5 35 cedis to so for to asoma me o se no aka internet 35 cedis nyame nhyiramo benu amunyina na wo ho ane ba se me ko na baby ame wasafu ayranti se ma be bom bisia 4 million se mo ma me fan ko yesa na da se ma diskana brem fine 4 million dem minim se ma beje mi ntwanto anka se ma magiska no ma ba beje bet 4 million akura no nyame adom skano menye skani dia ma wo enti mi pese 250 million ano se ayira it is 250 million ma mene se ayira ana se papa no ese ayira ana ma ba be fa ma me accept that dia me kaye eni do mo kaye o sisi ana wase me na ma first kan de to ma si de nya so hia ni sika wo de ba nti oso hia ni sika Peter wo de ba ebusia eye pastor eguso kasa no na ochire mu se so omususu ni so ona wa fisika ne dia na bebi omope bia wo mo kwan wo metumi de akọ na enumu nante na to kwahye man se na pastor na ba ne sai na nkrofo yi so mo kom krom akọ musika ne kira kwan na wo from awo kwenti fi from ka chom se wo nsai embra na wehu scan so medu yeso a scan so a ko we ya one face scan am na just we dia trompo na asaso a kire mu na sei na oyi ano na me denti a ema me frɛ no ni ne kure ba akopɛ mo ba me wasi scan no yempe scan no mo gimi denti na me nso mo ba e fine de mi nim se me ye bia no ma me ye we den ene so de kosua to senso mu na pai toa na pai so for na bible no fa nya adwuma na nkosua ne ayin snap ne are me fa chane na fa snap na no e den ne wo mu atoa no kosua na wo yes akwankyere we ya kosua ne pai ta no wo hu ni pakro fai ma me mo nyame hira ana me ka se de me ka ye no o man jimendi enti se man jimendi na se afide mo se me na ma fasika na da bi de wo nyame ni pa yi ho na no ma me wo na wo se wo pesika no wa benhye wo betumi ache ni pakro fai ma kosua e se to am ya nwoso no apai wa kwankyere na chi no na pai ye no ho na fasika no ma me hwehwe mu a me ye hu ye no
me catch there or mo say nipa asuma sisi na afa asuma si e hon me pacho me born one kasa ne bedin yeah friend say on dia kwane dia fine won gini am so okay me sana chedia me na your friend say me pacho hane me je so mo bisam question hane mpese makasa ono so kasa gumu sai me say follow me na papa me no ma me na say no o yi me na to agu ono me ya me pacho e hwan ni twa hene kia me na me ma mo bi yi ni na to agu na ko fa ni sika na ndiam she no nyi se ni say nya no ma ni yuwe o ya kwa habla ha me de mo ye nyina ne de mo pese mo ye nyina no osoro nyankopon wo ho when ya na no bi ni ga hiwo say na suafo babo say na suafo le tia so le ye popi ma men kasa me pa chopa me se nya de mo ye nsu ntina krom ho me ba beja asole ye ne eja me pa mo fa me ntum asem ye ho 10 years se Kristo wo mi na se me bam pa akumo still now o se o ti wo za ji fere ri obi tie o ti wo za ji fere obi ati ye ka si etu usu na etu wo ye bi na etu wo bibi etuka sika minimum ho hwe me se usu ban tie ti fere ho so obi ati usu ban na etu wo peter kasa adai ko si na bi so ya no ansa ye se asem pa cho ma be fa osika woman ba pon me fa popi hey woman ba pon un se mi na me fa me hu don na foti one was ti Peter wo ti mi frɛ ye wo na so ya ne ba no wo ti mi frɛ me sɛ na me mu hu sɛ ebia o frɛ me a sika no wo ada sɛ o asɛm no o pɛ so osiesie ne bɔkɔ nyanka Peter me ni mo kwa na frɛ me ka kyɛ me sɛ mo de me kwa antena Peter kwa na o kwa na frɛ me aka me ni wo gye sɛ me ya kora wo ye sama wa hinhwo na pɛ so wo ba ɛna me de wa wo yitu mu pɛ sɛ mo kyerɛ me bonya me ka wo so nya wo do nya wo sofo adi tu bot wa unum nyame sika we sei sika we sei ai da wa mo me sei sofo bot wa unum nyame Peter unum nyame me nim nyame sofo ntu abo sofo unum nyame Peter ni sisa no na ye wonye Peter papa ebusia akatum se ebeye tuma mento wo studio hono mo enya sem kuma na sofo yi chese omu susu so no na afeche omu wonjina so no na afeska no na ne nya ne se abra wo yes anya kuma de na adede kosuabo ehye hemfa mane papa no ne nyina echiri no na hwe ensi no papa yi kresi na namu so mu ko mu kro makwa hwehwe ska de kira akwa ekura mpona wo san so fra papa yi se wo san ensa na chimro ba so ska na ne nsanka enu na ye omunyina so omugina so esusu se sofu ya na ewie ske yo na so afede on osi ono no ehwehwe mu ehun se kwabena na ne bi omoba kwabena na ne bi na afeska no na so ye bisa omo no omo se sofu na nka hwe wambodin bi ankyere won na no so no anu so afri he se ye no kra ana se ye den wo mu gu sofu eni ma ase ana na sofu na egu ne ho eni ma ase no ompese obeji atumo una onu so se baby ompese omde ko bia enfa no ho mfa nko na so mu if cross asebu ehu crap so ko daje for 50 years kra na so ko sans ba ene still na namduma no begusu aye ko pemse na akopɔ na beto nsa frɛ na kuro no so ado besa so ato ne nyamduma so onfiri hoda nti si ano o person omo nye the like because you were the last person omunim som no call ye no mo sa ko efuo no mo call back say o call akoma o buy eduro ne buy eduro nti wa na ya ba suspect no ana say o rafio no bi monitor na say den si say and akwa ye no ebusafo no omu jeskanim omunjeskani say onu na afa say onu na afa me say anyasem kotoa onu ni chiami na eye sister yi papa yi anyasem koto papa yi kasakra wo se won kana no ntum na asem no ni mu hwe na so onu so ne de hye na no ho aka oye de ya ne ba enam so ma eweni na na krapon ewo oba yiem all because of ayem hye ne adwendwenti akra na ntumi enjira eno na ha papa no eno na ha chiame no eno na ha no na so be kebia me say atamdide ne enya asem kotoa ena ne kuru no so ebe so mu de ye ne na atija na botre
monya abotre ma no se yo no no fa ya na se no nyankopon so no na areto wo no na no nyankopon no no oto ebufu so re e de ma ne ma kama wo ho nti no ma mo fa se yo no krampa mo de mo ja no nko mo ja asem ni mu uye de ya ska no ayera uye de ya ska na ayera say ye oba bi na fa ye anaso sofo na kasa anase de pawfro bi e no borrow afio no ko fa de untumi nkyere even though wabe suspect nse mra kasa e chi na ebe chi no mra because of one ni nsem bi o kan say mra kasa e chi na ebe chi no then so no mo ma ye ja bibia mu efa ma otwedi ampo na nkasa no no ankasa endi mu asema we sase mu hu mu kokko a nyankopon onku bi mamo se mu mu asem so ka onke bi mamo na asofo binom no eya mu susu akwanche na eya mo je no mu edurodo anu ohye anu odei eya mo ma bible nyame asema ya ka ya tro bible mo ma na nya ho maye ani debi mamu nyi bi mfimu mfa mo de mekeka ho wankofa kosua nkoshe tuemu amana anka nsem nguso amana pai na anya den nti we nyina echi na papa yi kwa na ada na we ja amana nkona san friend na sisi ano wankasa wenu mu asem o na isi aje udwan nti ya amamre na ya mususu akwankyere na ya mususu wai mususu ya mu fa tape measure ento ho mamu nkate kotu no big na ba na afede ye de shawa na wu hihe mu na wu nkoma mfeto ma hwe bibi ye na mo ba ya ma ebi mu kra so de krapo nya ebi mu akono biom sani iwe ye sister ko sa so de krapo nya na kono mpo biom te ya mo ma ye ntu ye bu na se ye nyam duma na ye fra ko pe ne nya no e wo no kra kwanso na mom no enye ye nyansa kwanso se Bible say musuon ka do de no ho beto no nyansa so bibia mu na wo se eja ma nyankopon nti no se wo yo sofo na se sa de no wo ja koya kwankyere bia na sense cheni bia obewia wankasa no wonso ho ase na afa aba beda no mie e dia ma nti no ye besere ne ye nuanom no o ma hwe nyankopon anim na afa omeja asem ni mu na bibia ebetumi aye kama se nyankopon so ebe monom do mfa nya mpaibo ebusua aha na mde mu besi ma me hu adwontu afa video ewo comment section na se like share na subscribe ma me na bibia ntumi enye kama obi ke cham na tere okweja na aposo hima na mde oyipo futo na aposo no ede ebro ma me crowd asene na sanso aba wona isu bio me da wasesa wo jebre na o share